Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami takzimi alena Tomalabita, Bapak anggota DPRD Kabupaten Sidrap dari fraksi Golkar. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Desa Selobukang beserta seluruh pejabat desa yang sempat hadir. Yang kami muliakan, kami takzimi para alim, para ulama, para azatis dan azadizah, adik-adik mahasiswa KKN, dan juga terkhusus kepada Akhinal Fadil, sahabat saya Ustaz Muhammad Tang selaku Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Pituriawa, dan juga kepada seluruh tamu undangan, ibu-ibu majelis taklim. Alhamdulillah, ini yang pelaksana ternyata adalah majelis taklim bekerja sama dengan pengurus masjid. Seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah angkaki pada hadir madapung rilalan yon Roma barakai peringati wi sidi peristiwa maraja ia angkai purana alami langsung ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikira-kira kotoma bicara hakiki maka dayaro ale malabina Nabi tak telu agaga namancaji apungan na raja nomor sidi pak bura sara ini nawana Nabi tarigau angkana nakanna dua telu masalah ya rega pole dua telu masalah. Yang kedua ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakes saiatinna nasaba angkana ipitang arajak kuasanna po Allah taala. Itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya Nabi Ipamiraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi Nabi tu Nabi denang kania curita. Iyo pun Nabi bilang na curita minaraka na curita misuruga denang kanaitai secara langsung. Tapi Nabi mapamulai langi pamulangi letuk langit ketujuh sampai ke alam mustawa, kemudian naita suruga naita ranaka, sininna pacalanna suruga pacalanna neraka, sininna totamai suruga angka mana purai pitangi malebina Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi-nabi mak dioleh de gagah deni pitang maga neraka, deni pitang maga suruga ya curitammi Nabi Musa na curitammi umat na nasabak denitai. Namo manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi denang kanay pita suruga. Detonang kanay pita neraka. Denisang Nabi Musa maka namaga pacalan na neraka. Lecurita manam. Tapi Nabi ta naceneri suruga. Naceneri neraka. Letuk langit pitu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ia naro ale malabina Nabi Muhammad SAW lai pakes sayatinna naipitang kekuasaan na po Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga aga tujuan na Nabi Pamiraja melo iale pakakasa na angka napake sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara. Apa angka dua telu Nabi pakemo pamalaikat cik di Nabi pak manas saja na pakai malaikat wattuna min lautulullah sulori pong Allah Ta'ala yan narito alena pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kisana yatu wattuna Nabi Ibrahim mitu melo laitunu api
malaikat na tumapat di ulo nasaba naite makanamagi je Nabi Ibrahim natan-natan nang inanam nasa je belo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat nabutuhkan tania aga pala nabutuhkan pertolongan na langsung po Allah Ta'ala iya natupas melo ya dempar Nabi Ibrahim tama apie nabacay hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir maka dari po Allah Ta'ala na podang apie kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi itu doa Nabi Ibrahim. Maka dari tahu panderita itu ya konakan naki betuangan na angka aga-aga ya kita uran na rekona solangi ki baca ya hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir baca ya ipuang Allah Ta'ala miyunrui milau tulu langsung yan naroon kada malaikat tanya je pala yan Nabi Ibrahim langsung ako puang Allah Ta'ala mangilaw iya to naro pasabaran na bita iya lengi pakak kasa ako puang Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat ya pak iya tu sampai jange sifat bicara langsung isi puang Allah Ta'ala jadi ya komelo ki sifat bicara mengilaw langsung ya sampajang iya tulang pakai mana mau paproses iya na tu ampai din nawat dingi pololo na tayo kumasampajang maka din nabi tadi kini ang kalabiran na mula birang itatong nga 20 na taong uko yase na naraka api jahannama na iya poloy olo na taong masampajang ichichang iya na total ito pasabara ko tako ang kanandro ko isi masili na tako na laggay ko to masampajang aja tak barungal layoloy tapi tayo laggay ato'y pulau bandring magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah iya jadi ya to na to ampay ko to masampaja din nawad dito ka jili-jili paangka to masampaja ni tamana to lalo to 5 ko matan sampaja ro na semana kada ni gajero isang ato ko apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itawe ta pamako na nupaki te aja iya parentana na bita iya ko to masampaja itayo onras suju iya panalete pakite ko pak jallo ko to masahada na ipakido pak jallo ipalete jadi tanya non rasuju ita tapi ipalete lo ki pak jallo iya mi kotok ko yolo na kabay masampajang aja ta cukup akita lo ko ki kabay makiro jadi itu ko sampajang kemudian iya na sampajang pak parenta malakat istilahnya malakat demi metoga aga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang iya ko haji kata mampu ini iya puasa wad di saitolay jadi apa ya ko din ulete mapuasa wad di sanawaja pidia mapandre taumi iya sakka wad di wajarangi wad di tawe wajarangi ko sakka puasa wad dito tay mapuasangi kakam mahatau mate tau maton na din na selesai sak puasa wajibna anak nama puasangi namanya kalau puasa iya kemudian iya roleliangnya sakka wadi mana itu lagi haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngengi tapi ya sampajangnya dia wadi ya kene wadi ngina magampai poda ba milakai ya makalalo no madompe na ya masa pajaloro ko do petuju ko cicam de na cocok ni nafsi ya ko de nurule jamata to tudang de nurule tudang eliu ki ko de tu leliu isyarat na ipake ina ro sampaja tapi sitongan na tu hakikina digaga sampaja tudang na sabab papina dingit tatomui watah kalewe mitudang apa iya ro iba yang kamati le rokok iya ko isyarat makomati itu jadi itu sampajang sitongan na lahiran na mitudang tapi hakikinna tatomatuiha iya ko isyarat ipake sampajang isyarat liubawa mani makomatuiro iya jadi dega ga yatu ya samakala sampajang wad ding itunda de mesti jamai ya kode na to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna ni ro jamai kadaan nasanna jadi itu sampajangi perluna de to gaga pakasiwiang na surang agama wadi icalla na kanna lalat tamato icalla na rekode na jamai wija-wija na kecuali sampajang
Ya ko dia na puasa na tanah dia ni cala tomoton na tu alena matoti kan rusuk. Dia na pasusak ka alena tanggung jawab tapi ya na dia na sampaja wija-wija ina macuy tomoton na tanggung jawab. Elakai makoto ya na dia na sampaja bainewe ti dito na kanalalang. Tapi aja tak kada ita sana ipatamay na raka lakay na gara-gara dia na sampaja bainena ilaumi pertanggungjawaban na. Iya kode nang kana pangajari lakay na manrasa ki yobo ko purami pangajari mak sampayangi tanggung jawab ko tu ko idi lino akhirat ka tu bertanggung jawab iya ko to dakwai na cia mas sampajang hidayah na tajang iya betuangan na idi apa iya ko to makada yana de na sampaja bainewe tameranaka lakay angkada tu nabi tameranaka itu nasaba ni kajero nabi dena tama sala bainena nabi Nuh. Iye, tu nalabu talalino nasure men dia na melo anak nama koto jajaja takada apa angka tu pacarama dia usapaka itu maka denang kamakunrai baine dena jilba tamerana kalakaina dena koro iya miko dena jilba dena tuti aurat na bainena gara-gara denang kanina sehati ko lakaye yatulah kaya wading itamarana karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada miko kepala desa ang kayasang amanah anggota dewan ang kayasang amanah orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu semua diminta pertanggungjawaban waramparang makototo yakutan amanah tasakamay magampang itu waramparang si pasa bawa juaju matau-tau ngayakutan ang itu na siya pasa saragat tabo iya may kaya tu iya pakutane tu jadi tak yana tu ampai maka to pandrita iya nang kapakiamu langsung mo pakai mas sampaja langsung injo mo pakai mas sampaja pura pi mo pakai mas sampaja na pakai lobotik iya pakai jolo mas sampaja supaya yang kebarakan dan ada pertanggungjawabannya iya kemudian iya ro nabita na sama sampaja na terima berarti ro sampajange iya kotomelo na si Pak bicara po ng Allah Ta'ala asampajan ni kotomelo si Pak bicara nasaba iya ko Pak dongang metamo pa proses na iya na tu ampay sinin na jama-jamange ang kamana larilo ko sampajange kay gayasan ang kagagay ya chinay yasangi sampajasun na haja iya ko bingungi kay ganaji ijamay iya gaji atau dua pilihan ang kayasa sampajasun na istihara ang kado sa yakibo ang kayasa sampajasun na toba ngere madodo-dodo ngitapa ang kayasa sampajasun na mutlak ite gere ya jingka mana tu sampajan atau pura mak jenne ang kasampajan sampajasun na jenne to tama masigi ang kayasa sampajasun na tatul masjid to melo joka ang kayasa sampajasun na musafir magi na to mas sampajan nang kamu Pak dongang lo nang kana doa musafir bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim iya tu Pak dongang iya na tu Pak dongang talun rupa aja ta pasi sumpungi pasarannya ro tallu ya Pak tallu Pak dongangnya tu coba cicemi baca sitongan na tallu itu bismillahi tawakkaltu ci di Pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito ya na tu nakalap to pandrita bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangamu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangamu supaya dia mu sombong telu tu jadi kerajo bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah Ta'ala unrui berserah diri alallahi puang Allah Ta'ala miwah katanya iya mananna ya melo jame di mitu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakulle ngaku sangadina elo ulle tamanang ipo de itu nama abo te kolalang iku ya tu na baca ya nang katau maka mangoto pamaboka de minadalami ya tu doa musafir iya iya na dalami mo ya tu doa musafir de na mabo perjalanan iya biasa pamaboka nga mamaboka nga mapasawa mapadi ulo makapalawa ito mabo
uruntu manina kada guru tadi je mu baca doa musafir maka apa lau baca mandari lalu kata lu baca nampak kak joka nasuruh kada baca gare baca kada bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah salah memang ni dan aku tu batik baca baca bismillah tawakkaltu napa ko betul ngan apa ngolon ya ko makadana ala Allah tanyana ti ko joka pun Allah taala patak demi mati alimu napa ko Allah sarahkan alimu lori pun Allah taala napa mu baca la haula wala quwata illa billah degaga elo uleku pungi mai talalange melo la maka jalalange he o to makoy ma ipangolo ni la haula wala degaga elo uleku pungi dim itu degaga namo to mangoto 20 jadi to matakko ko makanja itu pak dongang ya miko de ni baca hais mabuki itu tapakan jaki jadi di ina tu nak kena tahu pandrita demi je tu mu pakan jaki batemu baca na iya tu pak dongang na malaikat tu sitongan na iya na dampingi ki tu malaikat ya to na tu ibaca ko to melo joka na to mitau terlambat ya tapi angka tambahan na makadai ya koto bunga starna na makadai dia nama cipi-cipi ni betul ya terlambat dia ko makiye ibacai ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu napaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu sikir dibaca ya qadir ya muqtadir insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu apalah nih makunri ko deta pala ya makadabam ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah iya biasanya tuh stase komelo macarama nakado terlambat nih biasa pakai niat tuh pakai tuh ya qadir ya muqtadir loki mapin rebotin na salaiki tahu baca ya tuh masa mamu itu letuk mau barakai iya tapi aja tuh si ton romal leme-leme na pemakada sama mui iya tak gangkuliang ngi sesuai kemampuan tak iya roh jadi baca itu ya qadir ya muqtadir iya biasa upake iya watun nama ti guruta almarhum almaghfurullah Kiai Haji Sanusi baca nasabak matengah kajoka pak matengah iwisang melo manitate arwa usalai boleh alhamdulillah tate 10 dapi ju pandang tate kurangi 10 5 menit tate arwa usalai kulo alhamdulillah tate 10 liwa cedek lau dapi ju pandang lewat 3 menit lau letuk kumpulan guru tako kalapa 3 dena nang ka ule dapi wetu makoro sabaya meto miro biasa baca iya jadi nama kada mudah-mudahan ngudapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dena genna 2 jauh laju pandang iya tapi makade guru ta dena to dipake tuh iya mako piro dalam keadaan darurat dipake ya tuh ya ko makadai mana saya biasa ko pasawa malah lupa pasawa ya bener dipake ko makadai melo nih terlambat baru-baru dari saya dari Manado dari itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas letu menre pasawa itu tuh Tony itu zikirnya itu jadi makadaka itu barakat guru itu luar biasa itu jadi maponcom itu ya qadir ya muqtadir ya baca tapi baca rona bismillah tawakkaltu to lepang laisarahkan ya level lokupong Allah taala napa to makada Allah sinin ne ya pong kumana midi napa to makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ulle dan itu jokkan insyaallah ya na tu nak kena tahu pandai namo nak kena ku musibah itu na marigagan keti baca ya ti ampai kalau kak macarama mak balaka jadi yakin dengan itu jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu aja dibaca bawang payo kolapalan nami maka bami bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca to baca
Iya. Ko itu. Iya. Itu perbedaan na idi nasaba angka hakikin. Pada mi sampajangnya Pak. Iya na baca mi bawang. Apa itu sampajangnya telu? As-salati anil hudur. As-salati ma'al ghaflah. As-salati anil gaidah. Kan telu. Angka tutup pandita maka depan. As-salati ma'al hudur, as-salati ma'al gaidah, as-salati ma'al ghaflah. Kemudian as-salati ma'al anil gaidah. Jadi itu sampajangnya Pak. Anil hudur mapa hadere meringerang. Angka to gaflah. Kaya sa kajili-jili mapa mulai kata bere dia kena meringerang. Iya, latu mabere salaman dari lalu nalupe kada pura nakajir matahia deh Pak. Iya. Itu. Jadi na tau make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna. Apa ia komeki makanja akhlak ta peringerangi pakanjaki. Ia komeki mai gapalata baca ta palampiri. Na pasampajan na malampe bacana na baca 20 naya mai ga tu apalana. Apa taci di huruf ka 150 apalana. Yan namo ko sa liwas sampajang 10 palasi di huruf. Jadi aku tak baca inna atayna ka 50 ka 150 ayat. Iya naro tagan rusuk kulu Allah baca ke 50 malampe ni. Aja mo je tak baca surah panjang ko deta apalah ina mo inna atayna yang penting ulangnya ke 50 namanya ganat. Itu. Jadi apalagi ko angkat tu surah ulang-ulang ko to manakan susah alam nasrah. Iya ko na poleki amate nga mate lakay mate anaya atau nakan naki musibah la itipu ki maga pigay baca alam nasr lala sampajang Quran surah Al-Insyirah lay mudahkan tapi taulangin katu ayat yulang inna ma'al usri yusra yulang itu iya jadi usaha ke sana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang yang ketelu dia nomor gaga iya jadi kan wa ila rabbika farghab ipangulumi matu ko pung Allah taala saya itu dijasahkan dengan 2 pengulangan alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak ulangnya ketelir wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Iya. Tapi aja tapake ko marimangi. Maka dia matu makmungi mage siya imangin na kuli-kuli bacaan. Iya mi ko masampaja cedidiki mendalami. Tausahakan inda tanikmati sampajangi. Nabitta tu nampar sahabae na saba angka sahaba o kumanang imasigi na taro sampajan na najama. Sampaja sunnah na yolo na loro oki masigi sampaja sunnah na monri na loro kuti masigi yolo na sarai kuti masigi yang parang ko nabitta maka ni nabitta la taj'al buyutakum maqabir aja mo pancejiki buruk lo ngi bolam